Kişi kaydağına yaşamazsın, kim bilen yaşamazsın, o bulurgatı harekette. Biz Çuvaşistan Respublikasında yaşayıcı Milli Medeni Mektariyeti, büyüngüsünde anın şunda büyüngüsün bulgan, jitgen, ölgürgen, anın şunda mişer hem tamçı folklor ansambulları var. Anın repertuarında büyüngüsünde şu mişerlerinin, Tatar mişerlerinin, türlü ülkelerde yaşayan jır büyüleri. Bilgili şu baylıkını büyüngüsünde şu Urmay avındağına yaki Çuvaşistan Respublikasındağına anı küsedi bulmuyor, anı dünyaya küsedi gerek. Yani şu uydan, şu uy fikirden biz eligi mişer hem tamçı ansambullarının Karvan Miras programısın. İcatı tuğa, hem de anın fikri tuğa, hem buna biz de mişerler şu ştabka kilip, yüzümüzün kümülüğünde bulan tuğa, Jermanlarını, Remir Kirmen, Gürmen'den görüp, yüzümüzün bunlarını Meskev'e tanıtırız sevimiz. Tatar Respublikası'ndan, Çuvaşistan Respublikası'nın Tatarlarının şep nastığı mişer diyen Atalgan isimli folklor hem istihad ansambli var. Hem mişer ansambli dağın yüzünün stüdyo Sputnik'indu. Anın tamçı ansambli. Şu iki ansambl gittiler Moskova'ya. Ne bular bizim bu yaşları indi o tamçı ansambli. Dağın mişer ansamblinin oğulları gittiler dünyaya taratırga mişer halkının jırlı büyülerin. Şu ülkemden şartlılar bunda. Biz birinci kimlikte bunda divitsitek partiyalar bütünlüğü tuzlanında şartlarına sileşip oturup başladık. Hem Tatar halkının övgünün temin bildik. Sen
Шуннан да татар күп кырлы, эшләр эшли икән. Менә шәһәрнең иң гүзәл җиренең берсендә, шундый күп катлы йортның җирендә шундый татар яшьләренең, татар халкының шундый үзенең штабы бар икән Мәскәүдә. Менә шунда килеп, хайран калып, без беренчедән безне алар мул итеп шундый сыйладылар милли ризыклардан. Инде аннан соң билгеле, үзебезнең шушы тамчы һәм мишар ансамбле үзенең булган репертуарын шушы матур урында, чын күңелдән җыр биюләрен яңгыратты. Искиткеч матур, менә шушы аның оештыручыларына мин рәхмәтле әйтер идем. Ул Фәиз улы Рөстәм Ямалиевка һәм башка безнең чакыручыларга. Киләчәктә шундый безнең очрашулар булсын иде. Менә шундый кешеләр күп булсын иде. Шулай күп булганда гына без бер-беребезгә яраклы булып, менә шундый күбрәк киләчәк буынга үзебезнең халкыбызның байлыгын, шуны фольклорын киләчәккә таратыр идек. Рәхмәт сезгә барыгызга.